Telah terjadi laka di Kuala Makmur, tepatnya di dekat kantor Sertifik Negara Raya. Nyo bi antau kala lagi kejadian bekas dua meter. Apa ni? Rumah. Cukup dua meter. Ya biasa negara kala ni kejadian. Oh, panena pegat lama. Vậy lẽ như cứ có hắn này cái nó con này thì hắn này bợ con này à ô nó gì đây mà em hai đua không